akaba yarize na masters. Yarize na masters. Kandi ukora akazi ko mu rugo. None se nusanga hari ugushaka ariko wenda atarize cyangwa nawe akora akazi ko mu rugo ntago umwemera? Ongera ijwi. Ntago namwemera. Aha, mpaye nka. Niba yarize se basi secondaire? Oya, ntago mushaka. Urashaka wa masters? Halo? Yego ma. Kano kanya ntabwo ndi mu rugo. Nagiye gusura umuntu indera none banze ko nsohoka. Madame yagarukiye makangana. Mubaza. Wagarukiye makangana. Magatatu. Ari kubesha. Mu gatatu buzinyajwi zose. Ubujwi ni nyuguti zose. None man inshuti yanje sheri wanje ko ngukundaga waje urabwira papa wanje by'ukuri je umubwiza ukuri wena yaguha n'umwarimu akakwigisha ariko je umubwiza ukuri sibyo fusharoka Hehe. She was all like, what's alkaline water? No, it's crazy. I couldn't do it. No, absolutely not. Oh, no, I was not going out with her again. And she can't even cook. She the type that burns water, if you know what I'm saying. Aranditse ngo mazina ganyu garakomeye kanditswe mu gifaransa ndakapfusha rukara muze ndikubona mwanditseho ngo twaje duturi nibyo rwose ngo turaje ngo duturike pfusha rukara rwose muze nabisomye uziko baje koko rwose barimo ngo vipi basubize yewe ni neza muze none ko mutari gukomanga ngo nze mbafungurire ndi kureba ingoma nzongera nzasinzira ngeze mu cyaro nta nzongera kujyama vuba rwose muze mwiriwe neza wiriwe natangira mwibwira abadukurikiye natangira mwibwira abadukurikiye iki natangira mwibwira abadukurikiye kuri Afrimax TV ngo natangiye iki uratangira wibwira abadukurikiye nibwira. Look, let me show you something. You see this? Wait, look. My woman, look now. Look. I'm looking. Wow. Wewe nako nyara kabiri bigo gahunda ni iyi. No gutwara ubugabo abandi ubundi ukajya mu rusengero ugasenga Imana babarira. Sinzongera kuko uzaba wamaze kumubona yabaye wawe. Sheri wabandi we noneho. Hari impamvu yo kwirirwa ujya gusaba Imana imba. Mbega nsande.
Hey yo. Boxing man. Yeah, hey yo. You don't know what hey yo? Hey yo. Roll up. Hey yo. Shit, nigga. You know what I'm saying? You don't know nothing. I wanna tell you something. That day, the ballot papers, the ballot boxes delayed, and they delayed. They brought the ballot boxes at the time, and on that day, they did not. Nimerogwa. Sina hela kabisa. Mimi sina hela, nahangaika, napambana, nafanya kazi nyingi, lakini hela sipati mpenzi wangu. Sina kitu gani ambacho kinanipata. Ninasumbua sina hela mpenzi wangu. Ila nakwambia kitu mpenzi wangu. Ninafikiri sasa hivi huu ni wakati wa kunijali na kuniheshimu na kuzidi kunipenda zaidi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu huaga mtupi mja wake. Sawa, leo sijapata. Kesho naweza nisipate. Mwakani naweza nisipate, lakini ipo siku mpenzi wangu mimi nitapata hela. Na utaishi kama na watu wengine. All right, let's see what kind of animal I am. All right, let's see what kind of animal I am. What the fuck? Okay, ibyo bintu byose uvuze potential bisobanuye iki? Ibintu bishasha. Swaga bisobanuye iki? Ibintu byisa. Stamina bisobanuye iki? Umukobwa mwiza. Umugore wanje. Okay, ngabisubiremo twumve ko wongera kubibasha. Ushugira swaga, ushugira potential, ushugira stamina, ushugira uzu. Takafusha rukana. Umusitari ukunda cyangwa se role model wawe kwisi ninde? Ninjye. Ni wowe. Role model wawe ni wowe. Ubusesenguzi bwafata ku mavuta w'ubufata ute? Hari ibyo avuga ukumva nta meaning bifite. Ni Manchester United cyangwa Arsenal? Gasogi. Medi cyangwa The Ben? Medi na The Ben. Oya urahita mumwe. Wemera nde hagati ya Medi cyangwa The Ben? Wumva wemera cyane kurusha undi? Yuri Kigali. Idumbuguza muri piscine. Waba uri ku kivu. Ukidumbuguza ku mazi. Waba uri mu giturage nk'ahantu hari mu Karengera hari aza ku munara cyangwa cyane ku ruganda rw'icyayi haranyagwanyabiwe. Wafata n'amazi mu gikosi mu gikongo ukamena mu ukidumbuguza mu mazi. Iyo niyo nyogoye. Wese kumucaro. Shingira aho ugiye gushaka umugore, ushaka umugore umeze gute? Ndashaka umugore w'inzobe. Ubwo ikindi uzareba ni inzobe, ni ubuyobe gusa uzareba cyangwa ibindi uzareba? Zareba inzobe, ndebe n'ahantu hatavugika, ndebe ko hameze, ndebe nyine nimba bizajya bijyana n'injyana. Gushimiye kuba wampuje nawe nkuko nari nabikubwiye. Nshaka mubwira ukuntu mukunda, havuyemo kuba haba ari yenda inyuma ya kamera abantu batabibona, ariko ndamukunda kandi cyane. And kuba yavuze ngo afite girlfriend ntago bibikuyeho ko kuba mukunda byatuma ntamukunda. Rero ndamukunda, niyo tankunda cyangwa ngo angire girlfriend wa kabiri, icyo agomba kumenya cyo nuko mukunda. Amazina y'ababyeyi ni Havugimana Jacques, ariko izina nyakore ni WhatsApp. Mutse umenye ko usigaje amasaha 28 ngupfe wakora iki? Ikintu nshobora gukora ngomba kugura ikarito ya ngufu ngapfa ndihaye. Kabaye ngapfa ndihaye. Ugeze mu ijuru ugasanga ibyaha byose ibintu byose byari bibara ubyemerewe, nicyo wakicuza ko utarakoze? Nta cyaha na kimwe ntakoze, ibyaha byose narabikoze. Ari ugusambana, ari ukunywa urumogi, ari ukunywa inzoga bitemewe, ibyo byaha narabikoze. Nge numva covid yatangiye nko mu Rwanda. Yumvise East Africa. Hey, y'all come look at this. Umva igizwe n'ibihugu bingahe? 52. Gatanu guteranyaho gatanu ugakuba rimwe ni kangahe? Gatanu gateranyaho gatanu ugakuba rimwe. Ukungu iyo bakubaze.
ni 10 ubwo se wakuba rimwe ungaye 10 wakuba rimwe bikaba kangahe 5 rimwe 5 10 wakuba rimwe ni 5 n'ubundi wakuba rimwe ni 5 n'ubundi